experience from the performance-based financing approach, which has been piloted in 18 healthcare centres, for example, training and treatment, to paying based on results, for example. Tajikistan is one of the first countries within Central Asia to empower areas of the country. As we look towards har yakti doktor indikator 9 ta indikator dорад, амин 9 та indikator қати кор карда истодааст. Якум indikator қати мана бачаҳо ҳамаша имкони нақшуд то 100% рафта истодааст. Мана касалгоҳи мисол шӯрбаландии хун дар хонаш ёфта, ҳаминҷо табобати дар хонаш сар шудагӣ